ubwoba ni bwose mu biro bya Ntare Rushatsi biri Gitega aho Melchior Ndadaye International Airport yagabweho igitero simusiga. Ibi bikaba byateye ubwoba abayobozi bakuru barimo General Neva Perezida w'igihugu cy'u Burundi nyuma y'ibyo yishoyemo bishobora kutazamugwa neza. Ukuri ibintu byifashe rero, ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyamaze kugirwa base y'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko indege zikomeje koherezwa muri Uvira ndetse n'indege z'intambara zikomeje kujya kwica abanyamurenge mu Minembwe. Iki kibuga cy'indege byagenze bite kugira ngo kinjirirwe, ni bande babikoze? Tugiye kugaruka kuri operation yose ikomeye cyane yakozwe i Bujumbura igasiga igikoma mu bayobozi bakomeye b'u Burundi, ndetse tunagaruke ku yindi incident yabaye kuri gacy'indege n'ubundi aho umuyobozi mu gihugu cy'u Burundi yahuye n'uruva gusenya. Ni ukuvuga ngo ni indi incident ikomeye cyane yabereye kuri iki kibuga cy'indege kubera n'ubundi ya primitive Perezida Paul Kagame yavuze bwa buyobozi bukomeje kugenda bugendera ku moko n'ibyabereye muri VIP. Turabigarukaho nabyo uko byakabaye. Twihuse cyane rero tugiye guhera ku byabereye kuri aeroport. Nk'uko tubikesha ibitangazamakuru bitandukanye, ikibuga cy'indege cy'u Burundi cyari kimaze igihe kiri gukoreshwa na leta ya Kongo mu kohereza yaba imbunda, amafaranga ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare ngo bijye Uvira. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence, kikaba cyo cyakoze isesengura rigaragaza uburyo ikibuga cy'indege cyamaze kugirwa nk'ikibuga cy'indege cy'intambara cyangwa base y'intambara muri urugamba rukomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo mu buryo bwo gutuma n'ubundi Ndayishimiye yikingira. Mbibutse ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura n'ubundi kiri mu birometero bike cyane wegera Uvira, ndetse uyu mujyi wa Bujumbura ukaba wegereye Uvira. Gufatwa rero kwa Uvira ni insizwe ikomeye cyane kuri General Neva n'abasirikare be ndetse n'imbonerakure, dore ko yakoresheje imbaraga zose zishoboka kugeza abasirikare barenga 10,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero yemeye no gutanga ikibuga cy'indege cye kugira ngo kibe base y'intambara. Rero cyaje kwinjirwa gute? Ejo saa 4:04 kugeza saa 4:10 za nijoro hari abantu bataramenyekana bagabye igitero kidasanzwe kuri icyo kibuga, nubwo leta y'u Burundi ntacyo yigeze igira icyo ibivugaho. Itumanaho ry'icyo kibuga ryari ryinjiriwe byoroshye. Leta y'u Bubiligi yari yarahaye Burundi IRS na ATCT zigezweho ngo zitakwinjirwa cyangwa zitakwinjirirwa. Aba bantu rero batazwi byasaga nko kugerageza ko iri koranabuhanga koko rikora. Iminota 6 yari ihagije kuba bari gukontorora cyangwa bari gukontrolinga IRS na ATCT by'iki kibuga. Nyuma yo kubona amakuru yose bifuzaga bahise bataha. Abantu benshi bakomeje kwibaza niba yaba ari AFC M23 yabikoze cyangwa ari abahakazi b'aba Nigeria cyangwa abahinde bisanzwe. Ndatekereza ko dushobora kuzabimenya cyangwa nitumenye abinjiriye iki kibuga cy'indege. Ngira ngo rero murumva ukuntu iyi operation yagenze, no operation kwinjira ikoranabuhanga rikontrola ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Operation rero yabaye barakinjira bamenyu bahita rwose mu minota 6 bari bamaze tayari gufata access ku bintu byose. Abi Bujumbura cyangwa abo kuri Melchior Ndadaye ntacyo bari bagishoboye gukora. Ako ngira ngo murakumvise neza. Igihari rero reka mbere yuko tujya mu bindi by'umwihariko muri Uvira, n'impamvu uyu Ndayishimiye akomeje gukora ibishoboka byose ngarinde Uvira akoresheje ikiguzi cyari cyo cyose. Reka tubagezeho ibijyanye n'ikibazo cya diplomasi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ubwo umuyobozi w'umunyekongo yabuzwaga gukomeza kuba muri sale VIP imbere y'abagenzi. Babonye uko ibintu byagenze. Tugiye kureba rero, no kuvuga ngo ni umuyobozi wavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yari ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, yinjira muri sale ya VIP. Umukozi ukora
mu kibuga cy'indege avuga mu ijwi rirakaye atunga urutoki, aravuga ati madamu nta kintu ufite ukora hano, uva muri sale VIP aka kanya. Umuyobozi arahaguruka yatunguwe cyane, aba aramurebye aramubwira ati bite se, ngiye ngo mve muri sale, mumpe impamvu imwe ifatika. Umukozi wo ku kibuga cy'indege avuga yifashe ku gatuza asa n'ufite agasuzuguro kenshi, ati nuko uri umututsikazi w'umurundi kandi hano si ahantu hawe. Wa mudamu w'umuyobozi avuga mu buryo bw'igitwenge giteye urujijo aseka gahoro, ngahubwo se niba ndi umurundi noneho mu nyima n'uburenganzira bwo kwinjira muri sale VIP y'igihugu cyanjye, iyo nza kuba umurundi ibyo nibyo mwita logike yanyu? Wa mukozi aba aravuze ati sale VIP si iy'abatutsi b'i Burundi, iy'abatutsi b'i Burundi iri Kanombe mu Rwanda. Yavuze ngo si iy'abatutsi. Wa muyobozi ahita amwegera mu ijwi rikomeye, nako n'ijwi ryoroshye, amarira hafi gusohoka nyine, ariko kuzenga amarira mu maso, aramubwira ati nyumva neza, ndi umunyekongo, mushikazi, umukobwa ukomoka ku butaka bwa Kongo, ariko ndebera wowe n'igihugu cyawe gito kikigendera mu myumvire y'igihe cya kera, ni nk'iyo mu kinyejana cya 16, n'isoni imbere y'isi yose kabisa ibintu mubamo. Rero hahise hakurikiraho akanya ko gutuza, abantu bose bari aho baraceceka bumiwe cyane. Abagenzi bamwe batangiye guceceka bavuga mu ijwi ryo hasi, umukozi ahita areba hirya asa n'ukozwe n'isoni. Ngira ngo rero murabyumvira ibyabereye nanone ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho umukozi yasohoraga umuyobozi w'umunyekongo w'umudamu, akamwita umututsi ndetse akamwita umututsi w'Uburundi, akanavuga ko abatutsi Burundi batemerewe kuba bakandagiza ikirenge muri VIP. Ngira ngo rero murabyumvira ibikomeje kubera kwa General Neva, nubwo iki kibuga ku gice kimwe bari kugikoresha mu buryo bw'intambara, ariho za Sukhoi ziri kugenda zihagurukira zijya kurasa muri Kongo, ibikoresho bitandukanye bakaba bakomeje kugenda babyohereza muri Kongo. N'imbaraga zikomeye General Neva yashyize muri uru rugamba kwirinda ko M23 yafata Uvira, ariko imirwano yo muri Uvira irakomeje. Abazarendo bo bakaba bamaze kwirukana FRDC kubera General Gasita. Leta ya Kongo yavuze ko itazanahamukura, dore ko Wazarendo ubu yamaze no gushyira abapolisi mu mujyi wa Uvira, ubu niri gucunga umutekano w'abaturage. Ngira ngo murabyumvira rero ni Pilot News TV nk'ibisanzwe, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.